Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri twuma amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera ku 10 z'ukwa gatatu, 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tuba tugiye kugenda tugarukamo muri rusange. Sindi batindire rero kuko muri iki gitondo dufite amakuru menshi agiye atandukanye, ubona ko rwose ibintu byo mu gihugu cy'u Burundi byamaze kuba bikomera, nibyo tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo ukurikire iyi video kugera ku musozo kuko nibwo uri bukuremo icyo ushaka cyangwa se ukeneye. Nimba hari amakuru ukeneye uraza kuba uyakuramo, buri kimwe cyose ukeneye gatanu kuri kagenzi kako uraza kuba ugikuramo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Tugiye kuba rero tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo by'umwihariko muri rusange, ariko munyemere mbabwire yuko muri iki gitondo turi kugaruke ku Burundi rwose bwamaze gukora inama idasanzwe, akaba ari inama ikomeye cyane, iremereye cyane yo kweguza uwitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu ni umwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD, ishyaka ry'uwitwa General Neva riri ku butegetsi. Ese biraza kugenda bite? Bimeze bite? Byose gatanu kuri kagenzi kako ugiye kumenya ukuri ndetse umenye n'uburyo iyi nama yakozwe. Turaza kurebera hamwe uburyo Uburundi bwongeye kongera abasirikare ku mipaka ndetse n'intwaro nyinshi zambonera kure, mw'abantu b'Imana mwe, igisoda cy'u Burundi cyane cyane ku mupaka ugihuza n'igihugu cy'abaturanyi cya RDC bapakiye. Ibi tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo, uraza kumenya ese imibare y'abasirikare bahazanye irangana iki, ni bande babayoboye, bimeze bite, bari kwitegura iki, mw'abantu b'Imana mwe. Narababwiye iki kijyanye n'amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi muke muyambaza. Turaza kugaruka ahantu bita Cibitoki, umusirikare yarashe mugenzi we nyuma yo kumukekaho ibintu bitari byiza, ubugambanyi. Bya bindi nababwiye mw'abantu b'Imana mwe, narababwiye ni nyamara mwitonde ngiye kijyanye n'amakuru mu gihugu cy'u Burundi ndayabafitiye. Uraza kumenya imva n'imvano z'ibi bintu. Ese uyu musirikare yarashe mugenzi we bigenze bite, bimeze bite? Amakuru ndaje nyabahereze. Turaza kugaruka ku witwa General Reverien Prime Niyongabo. Turaza kuwitwa General Prime Niyongabo. Uyu mugabo kugeza na n'ubu bisa nkaho byamaze kumucanga, kuko igisirikare cy'u Burundi, igisoda cy'u Burundi yamaze kubona yuko cyuzemo ubugambanyi. Ni igisirikare kandi mwibuke neza cyamaze gucirwamo ibice bibiri. Hari igice by'umwihariko kivuga yuko ari cy'ubwoko bw'abatutsi, ari nacyo kijyara ku butaka bwa Kongo, ndetse hakaba n'igice ngo cyangwa ubwoko bw'abahutu. Urumva igisirikare cy'u Burundi bigendanye n'ibintu by'amoko bimwe tuba tubabwira ati igihugu cyanyu mushatse mwagitegura neza kikaba ari igihugu gifite iterambere, ibintu by'amoko mukabireka mukagendera ku ndangagaciro zubaka igihugu cyanyu. Mw'abantu b'Imana mwe, ibi turaje tubyinjiremo muramenye ese igisirikare cy'u Burundi ni gute kirimo kiricamo amoko abiri. Hari abari kuvuga bati twebwe turi koherezwa harya tukarwana ariko abandi ntibajyayo. Hari abari kuvuga ati twebwe gutya n'iki twarashize ariko abandi ntago. Turaje tubikomozeho. Ku kibuga cy'indege turaza kwagarukaho indege ebyiri zo mu bwoko bwa gisirikare zamennye ibikoresho birimo amasasu ndetse n'imbunda. Ese ibikoresho bikuva he? Mw'abantu b'Imana, narababwiye nti ikijyanye n'amakuru aturuka hano i Burundi njyewe mba nyafite gatanu kuri kagenzi kako, kuko mfite drone zima amakuru kandi neza cyane. Ubwo rero reka twirukanse cyane duhita duhenahera kuri izi ndege. Abantu b'Imana, mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbibutse yuko South Africa n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi ari abashuti, ngira ngo ni ibintu musanzwe mumenyereye. Amakuru dufite rero atariho ivumbi, ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro rwose asatira 5:45, urumva twari tugiye kwinjira
ku itariki 10 neza ku isaha y'isaa sita twari tugiye kuzigira kuko haburaga iminota 15 nibwo indege mu bwoko bwa Antonov, indege ebyiri ziturutse ahantu bita muri South Africa zamennye ibikoresho ku kibuga cy'indege cy'i Burundi. Ibi bikoresho bikaba birimo imbunda nyinshi ndetse n'amasasu. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo, nimba mubyibuka neza, igihugu cy'u Burundi nacyo cyari cyagize gutya rwose cyongereye abasirikare imbunda bari hirya no hino, byaba abari imbere mu gihugu bimbonera kure, byaba bamaze gusohoka igihugu bajya gutanga umusada, bose bari bamaze kongerwa ibikoresho. Ibyo rero nibyo byatumye kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi gisaba ibindi bikoresho South Africa. Cyril Ramaphosa akaba yongeye kongera ibikoresho kugeza amagingo aya ubu tuvugana bagiye kuba bifashisha mu bijyanye no kurinda igihugu ndetse no gupanura mu bice bigiye bitandukanye. Mwantu w'Imana mwe, narababwiye mfite drone zikora buri ibyo mwigeze, amakuru yose mba nyafite. No kuvuga ngo ibi bikoresho bigiye kuza, nibimara kuza biraza kwifashishwa mu gihe intare za Salamu ziraba zikatinze uriya mupaka ubahuza n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni leta ya Kongo. Murabizi yuko imipaka ihura gutya muri Uvira, murabizi barimo baraza bakatinga. Ubwo rero ibi bikoresho akazi biri bukore ni ukuza kubyifashisha mu guhangana n'ibitero ngo bishobora kuza kuko baravuga bati gato kidogo mu gihe biriya bice byabifashwe biraza kuba ngombwa ko Red Tabara nayo ishobora kuza guteza akavuyo mu gihugu cy'u Burundi, kuko ni Red Tabara imaze igihe ivuga yuko izakoraho ubutegetsi bwo witwa General Neva. Mwabantu b'Imana mwe, ibyo mbabwira ni ibintu muzambwira ati ibi bintu nyamara turi kubibona. Ibi bintu nimutangira kubibona, ngewe mujye mwandika muri comment mumbwira ati nyamara ati ibi bintu turimo turagenda tubibona, ati nyamara ibi bintu turimo turagenda tubibona. Mu munyemerere tuve hano by'umwihariko dukomeze kuri no nkuru y'uwitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu muramuzi no mu ishyaka rya CNDD-FDD, ni umugabo umaze igihe atavuga rumwe n'ubutegetsi. Nababwira nti Reverien Ndikuriyo ntavuga rumwe n'ubutegetsi, mukabipinga. Amakuru dufite atariho ivumbi, munyemerere mbabwire yuko ahitwa Igitega hateraniye inama idasanzwe y'abagize ishyaka rya CNDD-FDD byo kweguza uwitwa Reverien Ndikuriyo. Icyo tutari twamenya nuko uyu mugabo yaba yegujwe. Ese ibi bintu biraza gushoboka? Mwabantu b'Imana mwe, ni ibintu nabyo dukomeje kugenda dutegereza kugira ngo tuze kumenya nimba biri bushoboke. Gusa icyo nababwira cyo nuko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe ari umwe mu bagabo bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero situation ari hatari ndetse ibintu bikomeje kugenda bikara ariko kandi binakarata. Tuve kuri iyi nkuru dukomeze. Ibi bintu nzajya mbivuga rwose pe. Ubwo uwo Reverien Ndikuriyo nawe mwitonde gato rwose, ashobora guhura n'akaga tukajya tukabona baramukimbije. Tukabona baramukimbije kuko rwose nibyo bimenyetso hano byatangiye kugenda bigaragara muri rusange. Twikomereze amakuru kuko ni menshi cyane. Tugaruke gato ahantu bita Cibitoke, nayo ni inkuru idasanzwe nta genda n'ababwiye kuko namaze kwiba nyimenyeho utuntu duke cyane. Aha Cibitoke naho ibintu ntabwo byoroshye. Impamvu ni iyi: umusirikare w'umurundi yari ari kumwe na mugenzi we kuri patrouille. Nyuma yuko ngo yari ari kumwe na mugenzi we kuri patrouille, ngaza kwikanga yuko ngo ari aduyi waba winjiye, ngo kuko mugenzi we yaragiye gato kwihagarika amusiga nko yarari, agarutse gato ahita amurasa. Uyu mugabo nta kindi arimo aritabara
avuga ngo nuko rwose ngo yikanze mugenzi we. Ubwo ni ikijyanye, ubundi igihe cyose uba uri kuri paturuyi ukaba wakikanga kandi uri umusirikare tayari, nawe murabyumva. Ubwo nyine umutekano w'igihugu, nimba umusirikare yikanga yuko isa n'isaduye yamuca hejuru, umutekano w'igihugu icyo gihe tayari uba urimo urakemangwa. Umutekano w'igihugu uba urimo urakemangwa. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko umutekano w'igihugu cy'u Burundi urimo urakemangwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Mwa bantu b'Imana mwe, nababwiye ati ikintu bita amakuru njye mujye mukimbaza. Nimba umusirikare, namwe mutubwire muri comment, nimba umusirikare yikanga mugenzi we akarasa, icyo gihugu kiba kirimo umutekano? N'ubundi nuko isaha n'isaha baba bafite ubwoba yuko ibintu byazambaka. Ndebe hano inkuru ndi kubona kugenda nayo mbanze nyibacishirizemo. Abanyaburayi, aha katurebe, baraducunaguza. Uno umugaba mukuru w'ingabo za Central Africa uvuga itandukaniro rya RDF. Aha katurebe umukuru w'ingabo za Central Africa General Serafina Mamadou yavuze imikorere y'ingabo z'u Rwanda, avuga ko zitanga umusaruro mwiza kandi zikwiriye gukomeza gutega amaboko abanyaburayi. Bacunaguza ibihugu birimo n'icyo. Yabigarutse rero ubwo yari yaswe ingabo z'u Rwanda ziri muri Central Africa binyuze mu masezerano hagati y'ibihugu byombi. Izi ngabo mwibuke yuko arizo zigira uruhare mu guteza ingabo za Central Africa faka ndetse no kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 zongereye igihe cyo kuguma muri kiriya gihugu, zikaba zarakoze ibishoboka byose ngo ibibazo by'umutekano muke bikemuke. Generali Mamadou rero yabigarutseho kuwa gatandatu ubwo we n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda azirwana ku butaka General Vincent Nyakarundi basuraga ingabo mu gace ka Bimbo. Yabwiye ingabo z'u Rwanda rero ko perezida wa Central Africa yamusabye kuzisura bakazishima ndetse bakanishimana, akanazishimira umusanzu rero zikomeje gutanga mu kubaka igisirikare cya Central Africa mu gihe ibihugu by'amahanga byabateye umugongo. Ni umusanzu ukomeye mwa bantu b'Imana. Ati abarimu batanga imyitozo ya gisirikare ndabashimiye, ndashaka kuvuga ngo mwarakoze kandi akazi keza, mwarakoze, mufite gihamya. Ntabwo tukiri mu bihe byo kwiringira ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, niyo mpamvu dusabye gukomeza imyitozo. Barimo baraducunaguza. Ubu twabonye inzira yacu hagati yacu no gukorera ibitureba kandi turanyuzwe. Generali Majoro Mamadou yavuze ko iyi mikoranire mishya itanga icyizere kandi bigaragara neza ko intego zigerwaho. Yasabye ko imikoranire hagati y'ibihugu byombi ishingiye mu bya gisirikare ndetse ibintu ahamya adashidikanya yuko rwose ngo bikomeje bigenda neza muri rusange.
aha ati ibyo dukora bishoboka, aha biratanga icyerekezo cyiza kuko ibyo twagezeho ni byiza cyane, igisirikare cyacu gisigaye cyubatse neza kubera igisirikare cy'u Rwanda kirimo kiraduhera abasirikare imyitozo. Warangiza ukavuga ngo warangiza ukavuga ngo wa RDF irarenze. Buriya nujya ugera kuri RDF ujye ushyiraho full stop kuko ni igisirikare cyubatse, ni igisirikare gikomeye, ahantu hose wajya babikubwira, nta nubwo yenda ari ukuvuga ngo abanyarwanda barikina. Ndabona ibintu bitoroshye cyane, bikomeje kuba ndetse binakara ariko kandi bifata indi ntera. Reka twikomereze n'amakuru yo mu Burundi. Katurebe nari ngezera. Uburundi bwongera ingabo ku mipaka, ibi byo ni ibintu byumvikana, ngira ngo ari abantu bashobora yenda guhita babaza impamvu ibingibi byabaye. Impamvu ibingibi biri kuba ni mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bongere umutekano ku mipaka. Simubizi se ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bisumbirijwe? Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bisumbirijwe, kiri mu bihugu bisumbirijwe. Ubwo rero birumvikana yuko birumvikana yuko rero kiba kigomba kugira gute, kiba kigomba rwose gukora ibishoboka byose kikongera umutekano ku mupaka. Hari drone ziba ziri kuritwandikira, mwa bantu b'Imana mwe. Ona i Burundi rwose ibintu bikomeje gukara. Ni ukuvuga ngo rero reka ibi bintu tubanze tubiginjiremo neza gusa, ariko nizere ko inkuru ya Reverien Ndikuriyo nayibabwiye. Reka ibi bintu tubanze tubyinjiranemo neza. No kuvuga ngo impamvu izi ngabo zirimo zirajya ku mipaka igiye itandukanye, murabizi bahana imbibi n'ibihugu bigiye bitandukanye, kandi ibyo bihugu byinshi ndamya nashidikanya neza yuko batamiranye neza. Ubwo rero birumvikana gushyira ingabo ku mupaka ni ingenzi mu buryo bwo kugira ngo bakontorere cyangwa se barinde ubusugire bw'igihugu cyabo, kandi buriya kurinda ubusugire bw'igihugu cyawe ni ubw'umutekano abaturage ndetse no gufasha abaturage kugira ngo bakore akazi kabo ka buri munsi nta kibazo na kimwe bafite. Ubwo rero izi ntwaro zirimo ziraza nyinshi, ni ukuziha abasirikare bagiye batandukanye bari ku mipaka, ndetse n'amasasu menshi arimo aramenwa nabyo bagahereza abasirikare bari ku mipaka kugira ngo ibintu bigende neza, by'umwihariko hatagira ikibazo kibaho cy'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nk'uko cyabivuze yuko isaha n'isaha gishobora kuba cyaterwa kikaba cyaterwa. Mwa bantu b'Imana mwe, babwira ati ibintu birakaze, ibintu birakaze. Intambara ziriho kuri iki gihe ni intambara zikomeye, kandi ni intambara zirimo zirapfiramo abaturage, ni intambara zirimo zirapfiramo abaturage. Ba nyiri gashoza ntambara bicaye. Nk'ubu se General Neva ambwira yuko yagiye kureba iki hariya mu gihugu cy'abaturanyi atwaraho ingabo. Ubu se ibi bintu biramutse bimugarutse byagenda bite? Nabo baza bakamufasha. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye mwitonda. Yes, ni ukuvuga ngo rero tugera turagana ku musozo. By'umwihariko hari umuntu wamajete se mu mujyi wa Bujumbura bimufashe bite? Nta kibazo, umutekano ari wose ukomeje kurindwa, ndetse abaturage bari mu kazi kabo nk'ibisanzwe, gusa urwikekwa rwo rwabura, kandi ruba ruri muri guverinoma ndetse no mu nzego za gisirikare yuko isaha n'isaha ibintu bishobora kuba byazamba.
ubwo rero ikindi nabyo naza kugumya mbakurikirane ngende mbabwira uko bimeze, mbibutsa gukora subscribe kutarayikora. Reka mbashimire, murakoze cyane.